Wat lada hadien melayo jingbet nak office jong ka subdivisional officer ka penusla civil subdivision ban penlong ya kajing ko abruai bat shat nak kan hun ka belatip kum kan naransan ka sultan rai cultural penter da ka jing temu ban kentiu ya ka kamruai bat ka penlong ru ya ka fiat hak arpar trik bat arflai trik mentau bana risau arja arpuar kala syak hang no hadien melayo ya ka jing ujor habai kremat kilar ptai kubor ba Nicholson khongmalo ubadeu presiden ka kenhun naransan ka sultan rai cultural penter uloong ba ka kenhun kaladep banyo ya ka jingbet na ka kong iwarji ka badei ka SDO jong ka penusla civil subdivision na ka arpnaitrik bunai nailor hanrei na ka liang jong ka KSU bat ka FK GGP penusla unit ha ka arpau trik brai risau kalabu ka jing ujor persya ya ka tei ka jing temu penlong fit la yelum ki phon la yelum ki bangin sna program na bangin la ban company susu bat bangin la ban penbit penbiang na du ki tertem hadu ki jingrawai ama ki pro jingi kita sakut lut tang ki jingrawai ba thau tuli ban penmi YouTube untuk haka sortan rai te ngila ya penbit ban sna yang ni phon haka jing yalam ni ke junga bangin yalek dekan dengan fe te paling junga bangadon ke jaka ba penbiang untuk hane hamalan tar sokul nama kan ada ke highway kan ne kan kan biang kita riso kinwan nama kin dan kita jaka cukup ki homestay ke kinwan ki briu kin melin ti ada ngilam sana program man report ke bangi kwa man penpau sia ki samla jong ka thai riwa jungi ki badan sap ki batmu ban wan sim mentah kan competition shot bat ki jirwai thasi ka bangi lapin kre na du ka ar phawar adu ar phawar tal ke bomot mentah bat lesai dan rei kendam kensan lang ka kawan ka ne ki songsi ka ba nakaliang madam jungi ila pun kerki anga menin ten dang lek ki dan pemban kini ki seng bhala kum ka KSU penusla unit leng bau ne uba es dingdo bat une u Ivan Fil Khonglam une information jangan ne secretary jangan ne ka FKJGP penusla unit harikat pat usardar yang kara cebong kiwan ban komplain ban pensangat mado de kene kafe dan nakali jungi ngidap dari jing samsi ka bakraw ban penpau cepi ki pajba naman ngihap ban khang no kene kafe nakali yang madam ila de pai ka permission nadu ar ko bandai tarik ngal soen dar taking hakan diu tarik te ki ka notice jing penbenale nadu apply ya ka permission ka artrik kunai pendai te la de ong hi bangan nang tak na te ngale de tak notis ngale swai si snong la jong hi ban le tak bat ha sau dong je kini kitan riwar mini te barok kolektif nang itu program kan sa he dan dai ku sungsi long bakum no kai arko tarik kinwan khang abala tak notis lagi benar te ka jinglut jungi mentang ngela lut sanlak apa ka jinglut barok ki bingela lek ki advan ki bingela siu ngela hapan dulu te nakaling madam sure ba in I permission ro ila de ha ya ki polis na penusla kila de pedepau era kamran ngela shek ngela pe ke jakaro pabit ke biang nang ta kane kam deu kasnang rio kam dei ban penwit kino snang nama ba kasnang sebakon nang ner kalong kham paji hendiat kala don kal huwa ka bingai long subu kajinya halan ne kajinya rong yami sasinam kibru kan nonton ti te suaban le ya kata ru kila de pun ya sekretari jongka sinong serbakon uba el kana konsit te ula de krensha ba kane kam dei ke jaka te ndai ka pasusi menin kasni uan orang basnong jongka serbakon harga soda ong bong tip ya te ka basya hilong ka ba sisin bangi layo permission ni sya de ban le bai tendrai ke ba pencet ini nomor ba kajinya kendo menin kasni selong ha kajinya keren nga iya ke lang ka ba dak ka ba bomblong ang penang ana kidri ke la plan kumne nga sngo kajinya keren kumba kin phatri man ban atak ini ke seng hala amar kumno ke penpau ya kata kajing ya briu ya kata kajing mensau tingi milentir kata paro kata juga penfla jengi yang snapon ki ayu ngal was mat ba ban lek fet judan here kum kata telang kene ke pen pau ya kata kamela kata kabejia kata tengah la krensa ba lada ibri kala keren pam ta te bomot lada penlang di kita
namar ngayo iba kane kadang ke ba berpi tau simet na kadang ke na kalian yung saudaro imat tip bala jan kane ke election saudaro de kataro namar gadan kajing sina parti ngayo ulum ye kibriu na sinong ulum ye kibriu na mau pran na penusla pan persya kane kibriu ki badai bentah kane kapur tega komplain yu ong kumno ong ba klim yo jing tip na saudar bat kini kibriu bo sina parti ki ong ba klim yo jibin na kadolbar hato ka komiti kam don kabor apakah komiti kumine kam matang simit armit later kala ai ta bana nah tak kadolbar jongi ki kontrol syukur ngidang don men haga kan nyu tarik kebalik kim keli apakah notis kele i sibnai menchwa ndagi atak hakan ne arpo tarik te nak len jongi penpau ke di sumsi ladang iyo kum kine kena yalam seng balang ladang iyo kum kine pinang sensyat ki bom dan syuk kum kane kamen sim perkhat len kisano ni atau kan i det beri kita ki seng balang kin penmang peman yang ki bapen kintiu ya ka riti dustur ki bapat lagi jong katan rau kane kan menjimot bawat ta orang pasna set bakon hambai uskutari ulatip uang penban ba ada tahu ya kane kinsa beri ki bamen sa kinsawan marek sa sinang yo te ketemu dan pamu ke nda siriwar ngim judan kum kata ngancu ya tu eng ngasno tenat bahaya gawe ke sinang siriwar ngadu nang kam kena asmat bahan let fet hak pedeng sinang hi ki tau fet wan ba yunsun wan baram ngam support bahaya baram te ngaju let ka fet kadan bi ka pi school kan he tenda step takut fet la no ki ben ke kam dan re de kum no ken ya kan ka kam ni nah sekebasu si yang akalong balada ki khan si tayo menshwa ala kan pensang eno namang lempat pelu de ya ka jingnut yang mentah ne sanlak apa mana pan kitli kide ban siu telada kim siu ngar kan num syang sukri kan kan usoda ong ne ong ba ibri wan kerpat ya uban pensang elen haji salong kumono sencar la de ban tem pi ban num klumar kan kan telada don ka ing ya penbet nadim de kumno la de ban ong e kumno wan komplain khat kan dai tarik nya arpo tu kin khot arpo dang ai ban persang kan te ka ka ba ngayo i ba i kum ba senam ui kini ki bro ban pensip bat kam tam le ngayo i ba mlong ni ban penlong de kani ngayo ki perlok basen de kani la dai penlong kan de kan don de kin atak nam la don kin pensip ni penremju de kani utok no iban fil FPDJP bakalong kumta hajan ka store hajan ka bar hajan ka parking truck atau kata kamu kumno